kwa Asankra-Saa mpotemu ho kuro ba ko afre ne se Asankra-Saa na rehosem afiri ho ba ne se ne petrol tanker ibi wonamoa na wamuni wo sane akobia ya nka wo kwa koyi fango Amasa filling station no womuni ye no omanfo bi e wo krom ho na do benya bokiti nu amaso do benya gallon yellow ni bi nu amaso cap kora na ode ko okwa akoso petrol ni bi de aba abesifie na sansem isi ye na Adom Kasee e de achie sanse omayi mu ya yete hu se bewi ase neja atom na Adom Kasee aboa no se so etoto form no what say na fango tanker yi efiri Asankra-Saa ena ekokwa ben petrol filling station ya ekokom no toye ebrebru toye no ano manfo eye wadwen se ene obefa bro nyanwa we nkokọ no akọ sesebi edunja adwuma yakuo ne fe wa Asankra-Saa ene posi adwuma yakuo no ena ekobo aye a omo manfo efiri Mframeja efidie yi eho no hyase se wotwe fango no ade egu ehyen fofrom se beyi a nkwanhie bia ensi assistant station officer eyo Augustine Apia no de nchiremu sei eneto Adom Kasee emane boni Isaac Kwabana nane enim tiba e be hwe no press tanker no to ofo be kono up on the next petrol filling station no unfortunately me so nya mechanical problem ya otia breaker na mfa ana ka na kasa ide e san ya eba so ati ase to yiri bia na nenye yi to ba lose control ana the ball side of the gutter e capsize here ana also sha we say tight na shoot ne nyina ade e hwe wiem. That's how it is. So right now we are trying to manage the situation. Say bia overheated. It's near the energy you so a tank vessel. Say be cool kind of tank down. Say eco heat my there. Eco for any explosion and I say at range me there. So far that so far any casualty mobile no be who can well so far the bag no casualty. Since idea so far battle with na air. Two na issue go no say as usual. Tanker bokosa na edom le bre na de e ba se o metesa fuel as petrol no e di akọ o ba tia o mo the colleagues no so here e tia o mo e pam o mo still o ba pam o mo o be san ba o ba pam o mo o be san ba o ba ye o be san ba in fact e ade e hard me pa